Hello. Hey lockdown na te ni lunch vai chu na tur restaurant om mai silawa ina kan siam chop don ni. Motor kal bang chang de mai thaya no excuse don ni. Chun when I hian in come empty bowl chi om lawa. Two masala magis. Two eggs. Chuan china khanin onion si kalau chop lok sa to mo. Ayan kinan two eggs you can crack open nga kan drop nga kan beat don ni mo. Chuan tu nang hianin tea le Maggi chum na tur tui ka heat mega. Chuan a boil huna Maggi kan tha don ni. Ti hianin net som nu tu lo khanin ama ai middle la han kan ke nga seasoning ha saida kan lo da potanga kai tian middle la han kema advertisement tiang lo han kema chia kalanga enga tinge two Maggis two eggs in the ultimate here achan chu hei two people serve turania ka una kan aitul mo chuan hei tuiki tunak water ka heat mek here on boil huna hi kan thlanga sorry hei kan thlama sanga chona seasoning kan thlak lenga thil dang engem patel don lo na chan chu I hei masala flavor ani wang kain thil dang khan aron enge overpower ka lau sia chu wang chona ma taste maker an pol ang sa hi kan mang ta panga chumi nuwa mi 2x hi onion senak mix nuwa khan ka fry nga chun kami ka a topping sa mong da ni tui bia wang the here 2x ka ka mix together nuwa khan in hei frying pan a kan fry a chun kan thing pui sim don boka than hei topping sa kan mang da ni mo tikhan artui kan kha hei ti kan scramble le a kan chunga ka da hei tin and mo tikhan simple da win in lama puar ve thei tho si lunch kha asian thei ani thank you